Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ia kan nagupya gilmo akan nagikun ang mga maranosong makapanggulilang ko na sa Erwin nagagaw na panadam nasiyak mo na ready kukurmat ng odi na di palilalilangan dasal ako sa gin kutuwa si Potreros walid edin na subay pagalamatan nagugyang kaiyakan didi si Princess Papaladin sa tiga kan na Potreros walidagus ka sa na Princess Papaladin napakandud na karakano peruman salam sagi ko na ka nag-usos ang kung ano suara niyan nandang ko na resok ka na liamin yun o di nakatawin yun ada selakaw ko makiragam sa mukha datuwa pagusuran ay dua sa katina wassalam salam arkanulangon selamain nasilamang kuarinaw mailiwag naglalag kapasay lama kurun samalang ay siyang tangan nakapaan dia ulat ako'y rombela dini wawadu matara gendeng kapariay narina wainay asa kapapantagenay kagiye depanami diri pelay lalilang koam sayari naya wapu dari rosa walide kay paglamatain pagiria benara ayamay nagiya nagiya dinas nuuranon sa Papaladin pagiye depan ami dari pelila-lilang ko robela deniyon naya panganina kaina dikagi ginagawain dikanu pemana gawain nama ay ngatay depo makira gemas namokam pirang kay na inaupay na magengko wow tari pakagsigi asno ng kadina kapitira araw iso gawi nandiging na ganarang kay
sambuke sadilindege ako kapanggi nawai tanai na panamangko tamande sa imanto nadidena tagu sarata naino kadiri dua abri pagla matai siro na na upay nangko lumawaw de puaw mambu samlaw de tabidin ayama ina diyan na kami akagagini ya soaw masay gidiarano naku kapanggiyay naway taim panama ko waya mana niyan dia buah niyan kaya kiswa ini baik pagilan matay nanay na wow di kuwa gerai anadi din labu na sati gakay taway na kenai mataga aku dilinai asendudi pikir kaya ayam lembu benar kau miso sama lagi lipatan tanian kagu ariai di marginem kararai nuna tau na yakin dulu niyain ipabila matai nasi buah sampagenai inawau di kuau kerau nakagie gie nade dewa puau terima kasih pamakai dengan kadena somialang gaya gunai bina wa iyan ta kadilo malana sa kurisa kalau malana sa tademana sa gina dini gunai re prinsesa papala dia saparate ya kadenam ragai nai ulun nasno bitaru yudesa ingede ibu marage rage nai na wa kanum akapri berani yang nak di kangi nyawage na pirai lapis asali ke tanah pulang lag prinsesa papa ladin saya ke suaya anak saya kay nudna ayo na narima ngarenaim adam pe naraga tau na di dia panamangko Peragetai ni na kami arati ayakom ino basa pembegila so kaula dan aku ragetam anari mama ranai ngakai dinai pembegilun ina au panamangko aku terima kasih pagla mata na sa ino ba aku ibu nai